hawatu ala nafsi wa ahli wa mali wa ma malaika. Oke, sahabat Insun, kita akan menuju ke Cikahuripannya, tempat ya, membersihkan diri atau mencucikan diri. Terjun terus, maju terus. Dan tim juga sahabat Insun sedang menunggu di bawah. Di bawah, menunggu di bawah. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat Insun. Nah, ketemu lagi dengan saya Kang Yusuf, dan alhamdulillah sebelumnya kita panjatkan puja dan pujiannya kepada Allah alamin. Jangan lupa juga salawat dan salam tetap dilimpah curahkan kepada Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabiin-tabiinnya, sampai kita umatnya, semoga kita selalu diberi kesehatan, keimanan, keislaman yang sempurna. Alhamdulillah sahabat Insun, pada kesempatan ini saya berada di suatu tempat, khususnya ini saya berada di Cikahuripan, dan alhamdulillah juga saya berada bersama Pak Kuncan. Mungkin sebagian sahabatnya di rumah nggak asing lagi sama ini Pak Kuncan sama Pak Hapun. Dan insya Allah pada ini Pak Hapun mau bertawasul, mau berdoa, bermunajat kepada Allah, dan bertawasul kepada Rasul, hadiah kepada arwah untuk keluarga di sini, untuk semoga apa yang diniatkan, apa yang dihajatkan, khusus untuk saya dan tim, dengan tim kita akan bermunajat sama Abah supaya lebih dilancarkan segala urusannya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Da ayeuna teh rencana bade kumaha Bah teh? Tunjukkan teh. Nya intina mah bade ngadoa we. Hoyong dikabul ka hoyong Jang Yusuf sekeluarga, misalnya satim, misalnya barokah lancar segala rupina. Itu barokahna Allah, syariatna ti karamat Cikahuripan, hakikatna anu mah kawasa dikabul ka hoyongna, dijabah cita-citana nya kitu wae barunya. Iya, itu gitu. Siap. Mana apapun mau bertawasul sahabat Insun, kita akan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa baraka ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim lil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abdi bade nyuhunkeun pitulungna Allah, kawakilan ku Jang Yusuf bin Odi Deden bin Haji bade ngiring ibak ya Allah, sareng bade ngiring jaroh di karamat Cikahuripan, nyuhunkeun kahuripanana sareng kahirupanana, nyuhunkeun barokahna Allah, nyuhunkeun digampilkeun rezekina, digampangkeun usahana, dilancarkeun sagala rupina. Atu amun icalan cing dilancarkeun icalanana, atu amun bisnis cing dilancarkeun bisnisna, atu amun didamel cing dipikanyaah kudununganana, atu anu dikabul ka hoyongna, dijabah cita-citana, dikabul ka hoyongna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pasihan kasehatanana, kasalamatanana cing dipalalanjangkeun umurna,
pangmalidkeun ririgedna hahalang-hahalangna panyawat-panyawatna dosa-dosana dongkapkeun anu sehatna barokahna amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati wa umara wa usmana wa aliyi sayyidillahilahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati ususan Syekh Qadir Abdul Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi ususan Syekh Muhyi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi ususan Syekh Haji Japar Sidik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi ususan Syekh Abdul Fattah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi ususan Kasunan Gunung Jati Cirebon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi ususan Kasunan Kalijaga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi ususan Kasunan Ampel. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi ususan Kasunan Giri. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rususan kasunan bonang al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila yususan kasunan rahmat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila yususan kakangjeng Nabi Adam anu nguasai bumi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila yususan kakangjeng Nabi Khidir nu nguasai cai al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak kan Pupus, Nah, Todi, bin. Kasim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhuma kama robayani Abah Odih binti Abah Kasim Sogiro al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati hususon Mangsari Ratu Asih di Maronge Sumedang al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati hususon Eyang Taji Saketi Eyang Balerante Eyang Kalipaksi Eyang Rangga Wulung Eyang Naga Wulung Eyang Sukapati Eyang Jagalpati Eyang Jagariksa Eyang Haji Saepullah Eyang Balung Tunggal Eyang Wijaya Kusumah Sang Prabu Bintang Ayunan Nyimas Kalayang Sari Nyimas Arum Gandasari Nyimas Arum Nyimas Centring Ireng Nyimas Ningrum Nyimas Kencana Wulung Nyimas Kencana Wangi anu lalinggih di Cikahuripan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wa ilaru Yususon Eyang Jagabaya Abah Dira Eyang Wirasuta Eyang Cisepan Ibu Ratu Laut Kidul anu ngajagi sumur tua Cikauripan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati Yususon Eyang sepuh Eyang anom Eyang istri alias Ratna Komala Inten Eyang pameget Eyang Taji Malela Abah Sura Abah Jaya Eyang Kair Sehaji Nurjaman di Neglasari sareng diwalahir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pager Jaya Eyang Juruwasa Eyang Teras Jaya Eyang Pamutusan Eyang Panarosan di Winu sareng di Legok Parahu sareng di Sanding. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilaru Yususon Eyang Langlang Buana Semah Dalem Kartakusumah Mah Angot Kakangjeng Raja Praden di Gunung Ageng Puncak Cakra. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Hawatu ala nafsi wa ahli wa mali wa ma malaikatu bil yadi sami sururu min surillahi ta'ala saktuha la ilaha illallah wa dharakuha Muhammadur Rasulullah wa qibluha bi qudratillah hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu mi waraihim muhitun bal huwa Qur'anu Majid fi lauhi mahfuz. Ya Allah bukakeun pintu rezekina Jang Yusuf sareng Jang Eden bilih aya nu ngonci kana dirina pangbukakeun pangmecahkeun amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu mi waraihim muhitun bal huwa Qur'anu Majid fi lauhi mahfuz. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha ukawal baha ukawal jamala jalmalu kawal kuwata kuwatu kawal kudrata kudratu kawal ismatu ka Allahumma in kana rizki bisa ma'i panjil wa in kana fil ardi bahri wa in kana mu'asiron bayasir wa in kana haroman patohir wa in kana baidan
faqarimuhu bihaqiduha ukawa baha ukawa jalmaluka wa kuatuka wa kudratuka ati atu nu dihanap kaluarkeun atu anu haram halalkeun dikabul kahoyongna dijabah cita-citana amin. Nanti karamat kahuripan hakikatna nu maha kawasa amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Samhisam tamlihan tamlihan ya bari ya busan ya warisu suhrul warisi. Manikeun ke paneuri kami we ditongo. Ini nomor dah Jumat bah. Oh, genep kali ngibu. Kali umur. Nah, jadi kumaha bah ini barokahna teh kumaha bah ieu teh barokahna. Barokahna satos ieu teh kumaha wae teh barokahna teh bah. Manfaatna namanya intinya mah cita-cita we cita-cita urang kabul katanya dijabah di gitu ka Allah jabahnya anggar urang teh mah kawasa bener eta itu ai kakaruhun mah coba ngadoa-doakeun pat ngirim Tawasulnya. Fatihah itu lain dimentanya tak anu musyrik mah salah omong tuh jadi ini mah hanya tawasul sahabat ingsun jadi kita hanya tawasul jadi tawasul ya. Minta tulung ka Allah cita-cita urang kudu dijabah gitu nah hadiahan ka karuhun tos teu araya kan ibadah teu ngadoakeun batur teh nya nah jadi ini barokahna ka bari kita urang bantuan kitu ditihna teh bantuan iya diutus ku Allah teh bantuan terus anu misalna kitu gitu nya nya. Oke sahabat ingsun mungkin selanjutnya saya akan membersihkan diri bersama tim ini ada di belakang nggak semuanya khusus untuk tim dan umumnya untuk sahabat ingsun di rumah dan barangkali kalau ada yang mau ke Cikauripan mengambil berkah syariatnya tinggal datangi aja langsung ke Abah Hapud sebagai juru kunci di Cikauripan soalnya sini juga banyak lah makam-makam karomah ya. Oke sahabat ingsun stay tune terus channel kami kita akan ke atas menuju Cikauripannya. Oke sahabat izin kita akan menuju ke Cikauripannya tempat membersihkan diri atau mensucikan diri terus dan maju terus dan tim juga sahabat ingsun sedang menunggu di bawah. Terus ikan Alhamdulillah sahabat ingsun saya udah nyampe ini Cikauripannya sama subhanallah semoga aja huruf segalanya saya akan coba membersihkan dulu sahabat ingsun di sini walaupun di rumah kita udah mandi tapi alhamdulillah kayak barokah langsung dari awal. Oke saya terus channel kami. Oke alhamdulillah sahabat ingsun saya sudah mandi sangat segar sekali dan semoga Allah memberi kita khusus ke saya dan tim dan
umumnya ke sahabat di rumah semua semoga kita selalu sehat dan selalu berpikiran positif, bersih hati, bersih lidah dan bersih pikiran selalu pada hal yang baik. Dan mungkin di sini saya mau kali juru kunci supaya kita lebih menjaga melestarikan ditinggal leluhur harusnya kita dan salah satunya Cikahuripan. Soalnya kalau khususnya di Kecamatan Paseh mungkin ini satu-satunya Cikahuripan yang ada di Kecamatan Paseh. Dan untuk selanjutnya kita akan telusuri tempat-tempat yang bertuah yang keramat, tapi bukan berarti kita mengusik, hanya untuk memulai dan kita hanya melestarikan aja saat di sini. Sebab budaya itu harus kita lestarikan supaya kita lebih kepada menjadi yang bermartabat dan berakhlakul karim. Oke, sahabat Insun, mungkin sampai di sini dulu penelusurannya Tanah Praktilasa di Cikahuripan. Semoga bisa menghibur sahabat Insun semua khususnya dan bisa bermanfaat untuk semua yang ada di rumah, dan yang membersihkan itu boleh langsung tadi ke YouTube-nya apapun. Oke, jangan lupa dan maaf bila ada salah kata, salah ucap, dan jangan lupa subscribe, like, share, komen ke channel kami Junjun Rasa Ibra. Salam sapanyatan saunan sabungin dan sungkamana duriya saja muslim. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung tepang di sahabat Junjun Rasa.